Cristiano Ronaldo hi Saudi Arabian football khovelina asiat larzual theina bul pakhat ania ama in Saudi lam hian sumtam tak tak sengin player an lalu to thina anram football choisan antum to thin ma se an hlotling hluai lei theilowa kumsang ni somni pahnia Ronaldo an lak lu khan an thom ri hluain khovelin Saudi Arabian football angai ven thara Ronaldo hi an tum lian tak anti hlotlin na ber pakhat anita ani chutiang khopa antana poimo Ronaldo hi an duat hle boka a khelna team Al Nassr hian Ronaldo du ang thil tam tak anti sak thin ma se tuna thu thara chuan Ronaldo hi alung oilova Al Nassr club ho tu te laka Titau chuwang chuan Saudi Pro League khelmeka Al Nassr match khel Al Riyadh an machon tumin Ronaldo hi ain lan du lova team squad a potel du lovin ain thiar fihlim makani Ronaldo teram Portugala an chanchin bulian tak pakhat abola in atarlan dan phei chuan Ronaldo hian Al Nassr tan inkhel adu lova achan chu Saudi Public Investment Fund PIF kan ti mai thin Saudi club lian tak tak Al Nassr Al Ittihad le Al Ali baka Al Hilal te nei tu laka Ronaldo hi alom lawani club nei tu te hian Ronaldo khelna Al Nassr hi champion tour khopin an thuam thatok lova Ronaldo hian angaya PIF noya omve tho club dangte ero an enkol thle thung si in asia a chuwangin alung oi theingang lova ain khel du lo ta hialani hemi chungchanga thuleng sang sang te kan zuya chuta tanga kan mu thei sang sang te chu soikai ta lokila Ronaldo hian Al Nassr tana in khel adu tak lo chan chu Saudi Public Investment Fund noya om club zinga anmani Al Nassr hi ngai sak lo big dewa athiat wangania PIF hian balance takin an noya club te hi an kai hroi lovin asia ani Saudi Pro League no moi choi ngei thei tur khopin Al Nassr hi thuam that ni in asha thei ri lova heta hian tun transfer kongka honlai khan Ronaldo hian player minglian lak lu abei seya ma se chutiang lam hoi chuan club nei tulamin chet an la si lova an elpui lam aena anni an chena angreng si Ronaldo hian lung oilo na tura muwa transfer mandana Al Nassr club nei tu te laka alung oi ta lova hei hi abul ber ani ti te tarlan ani Karim Benzema chungchanga khan a khelna Al Ittihada cham adu lo po ani lova ma se contract chungchanga Benzema du dan le Al Ittihad du dan ain an lo awangin anin thena Benzema hian PIF club Al Ittihad chua sanin PIF club vek Al Hilal azom tadaya hetianga thil anti kwalna te hian PIF hian Al Nassr ain club dangai poimo jok an neya Ronaldo hian angai ni te in tarlan awmani he thila hian Ronaldo hian Benzema an Al Hilal apan hi adu lova Benzema transfer hi alotlin launan Titau zongin akhosa ti te soya omboka ma se Benzema transfer hi chu alotling ta thowa engtin zel an boruak hi omdon nimo Ronaldo hian Benzema hi adu saklo ani lova lig no moi choya du si Al Hilal zok thuam thatle zuala an om tur hi adu lawa chu ani antan champion ti harsa zual tur ani asia a chumiki atang chuan Benzema transfer hi puitling lo se adu hleya ma se adu angin thil akal talo ni in alang Al Nassr club chung chungchang hrechiang deuh hleka ngai Bruno Andre journalist dai thuk zetin atarlan danin Ronaldo hi Al Nassr chet lak dana alung oilo tak zeta Semo Coutinho le Sporting Director Jose Semedo te thuneina club nei tulamin anti niam saka chuwangin anni hi ama angin tundin huna hian an power tok talova hei hi Ronaldo lomlo chan lian tak pakhat ani achan pakhat chu anni hi Ronaldo thian nai takte anni tela hei baka hian Ronaldo du anga transfer kalpui bertu te ni in anni hi an power anti niam sak chan club lamina antarlana chuan anni hian club thunei tu te remtina tel lovin transfer engemozat an kalpuya chuwangin ma an lakdan then khat club nei tulam hian thati lo nein an thuneina anti niam sakta ani hemi pialama hian soikai omtel bok chu Ronaldo hi Al Nassr in contract an zia tharpui don khan an minna pakhat an thil tiam angchi te kha tundin huna hian Al Nassr hian an lati hlotling lova an thil tiam then khat an ti hlotling lo hi Ronaldo hian angai thiam lo le ni in soi ani Saudi Arabia lama tanga report om pakhata chuan tuntuma Ronaldo lung oilo na hi midang thik na wanga ni lova mani indu tok na chapau na wang po ani lova rual khai the angbera kaldu na mai jok ani ti te mu tura ombok heng bo ruak ain mung mek lai hian Saudi Public Investment Fund PIF a member jingami ina
asoi nia tarlan omzui le chu Al Nassr tan puinan hian Euro magtadoi zali chuang sen ani towa chu Ronaldo lo lu nuwa ani Al Ali hian sum andong klem jok daya ma se Saudi Super Cup le Asian Champions League no moi an choya Al Ittihad hian sum an mang klem jok dai boka ma se anni point league no moi an choya cup competition a an champion bok chuan lam om thei ani to lo Ronaldo hi ne tu ani lo ti thu ania an thu hi anem lem lo he thu tarlan chungchanga hian official confirmation la om lo ma sela hetiang thu arik hi chuan engemaw boina lian tak aom ngei ti hi ringila aswal lo tlang pui Ronaldo hian kumsang ni somni pania Al Nassr azom khan football khovela player lo tam berania kum khata paul magtadoi za somsari pasari loi a lo ma se champion no moi langsar achoi thei ta reng lova ama po hian hreom ti na chen anei ni in alang champion nge ya duwa chu ariru angchu club nei tu te hian an pu phak chia lova ngain team thuam that konga a thanem ngai angin club ho tulamin thanem an ngai lovin asia ani bera chu lung oilo phanan mangin ati taw zongin akhosata ani Ronaldo hian ni kumsang ni somni panga June thla khan kumni dai contract ajiak thar chawa chu wangin Al Nassr hian season dang mang thei turin contract alaneya ma se an boruak chia hi are lawani chuan thutlukna hrodeu hlek a om chance asang zual zel don Ronaldo hian Al Nassr azom nuwa gola khung le nual towa liga azonin season ni chung top scorer te ni in gol khung lama na chuan a tholok le Al Nassr tan gol khung tamber ni thei mai tur khopin adin munpo acha a Saudi club tan hian Saudi Pro League a big match somkwa panga khel toin gol somkwa pakhat akhunga asi som pasari nei telin Saudi Pro League big a hian match somkwa panga atangin goal contribution za pariat loi anei der to in elna a khel zonga pheichuan match za somthum pathum khelin goal za som pasari akhunga asi somni pani nei telin match za somthum pathum atang hian goal contribution hi za somthum pakwa loi aneya akum ngai tua pheichuan asu nu hi pui takani ma se globe soccer award semna a athu soi kha champion no moi choi ka du ani gol sang khat po puitlin ngei ka du ti in ria e ka in liam lawani chuan ka puitlin ngei bokang atia ma se Al Nassr a hian champion no moi choi lovin tun season hi atluan le theitlat maya no moi a choi donem achiang theitlat lo be sei ero ala nei sang le ma se an elpui te hi transfer mang thajok ni in an lang sia hei hian Ronaldo hi ati lau thong zual ta deuh ni point angai thei Al Nassr hi cup competition an nei Kings Cup atangin an petla le mai thina Asian Champions League lama la an lotling thei boxi lova heti la hian nei tu thumun an nei pui an elpui ni telbok Al Ali ero season liamta khan Asian Champion an nia nei tu thumun an nei pui vek Al Hilal le Al Ittihad te po Saudi Pro League Champion an ni der to chu wangin PIF in an thunwaya an da club pali Al Nassr Al Ali Al Hilal le Al Ittihad te a hian Asian Champion emo Saudi Champion emo lani lo om chun chu Ronaldo khelna Al Nassr chau hi an ni Public Investment Fund PIF hian club an nei te thuam thatnan hian sum an mang na sa hleya kumsang ni somni pathum ni pui transfer kongka honlai phei khachuan paun magtadoi zasari vel zatan manga Neymar po an seng luzinga atel kha Al Hilal bik hian Neymar an leito baka Fulham atangin Alexander Mitrovic te Wolverhampton atangin Ruben Neves te po an leya Napoli defender thatak thin Koulibaly po an lei Milenkovic Savic po an nei theiani kha Liverpool atangin Darwin Núñez po an la lut towa Arsenal defender thin Pablo Mari po an lei thar le der towa ani baka hian France club Rennes atangin kumsom parian mi forward thang duang tak Mohamed Kader meite po an la luta Karim Benzema an la lut thar bok Al Hilal hian team thuam chakna an thowa omzenei takin ma an la zui zela PIF club thau Al Ali po in an la lut throl thin le Riyad Mahrez te Edward Mendy Chelsea goalkeeper thin te Roberto Firmino Liverpool forward thin te po an la lut towa Newcastle tana khel thin forward chak zet mai Saint Maximin te AC Milan midfielder thatak thin Frank Kessie te po an leito ni kha PIF club dang Al Ittihad po laklu rol lama an bang big lova N'Golo Kante Chelsea defensive midfielder thatak thin te po kha la lut toin Liverpool defensive midfielder thin Fabinho po an la lut towa Celtic player poimor thin Jota te po la lut toin player langsar tak engemaw zat an la lut towa tu hnaya po
Morocco forward langsar Enesiri an la lut le to ani PIF hian club an nei zinga mi tho Al Nassr po hi an thuam na save tho maya Ronaldo an lak lu an du tok mai lo Al Nassr hian Manchester United atangin Alex Telles te an la lut to a Manchester City atangin Emerick Laporte an la lut to boka Bayern Munich atangin Sadio Mane an leifel to boka Inter Milan midfielder thatak thin Marcelo Brozovic po leifel to in Chelsea atangin João Felix Paul Magdalene somni chuang sengin an lei to boka chuba ka chun Bayern forward thin Kingsley Coman po an lei to ani Al Nassr po hian Ronaldo an nei nuwa player langsar tak an la lut nual to a ma se an la champion theiri lavani Saudi club lian tak nei tu Public Investment Fund PIF kan ti hian Al Nassr hi an duat lo deuh bikin kan hria em Ronaldo lung oi lo chan hi enge kan ngai ve dan ni hlom le